Oy. Uyu mugore iki gitenge kabisa haraza kugikunda byanga byakunda. Nuriya muceri w'umutanzaniya nazanye nawo abizi nawe uteka ni mwiza uhumura kubi urajyana n'irasake muzaniye kabisa. Abamura uraho Kanyande? uraho Nyiramwi? Sinzira ninde uzi kwibuye ko utari uziherutsemo. Iminsi myinshi kabisa. Dore agatebe nimwicara. Ahubwo reba umuntu utuma akurimo ibintu narinzanye hano mu modoka abizane hano. Karame. Genda ujya gukina n'aba bana bo kwa Tadeyo. Kandi nuza kuvayo ndi bukugurire bombo. Ntuze kuza ntaguhamagaye. Papa Divine araje. Ihute kwisha genda masikita. Ihute genda hirya ndakubona ariko. Ugize ngo iki wa mugore we? Ntabwo rero urambwiye ko yagiye isafari. Iri shyano nkore. Divine. Karame. Jyana izo nkweto za papa umuzanira izindi nkweto yambara. Muri etajeri. Yeye. Lidi, none se igitanda n'iki kidukwiye? Mwari musigaye se muryama ntimukabyigana? Divine genda bajye kugukarabya dore amazi yabonetse. Ayayayayeye. None iri shyano ndarikizwa n'iki we? Wanyize irya none sinazasubira. Njyewe ndayaya hariya, papa yayaya hariya, mama yayaya hariya, noneho yayaya. Umva igira hano. Cicika nzakugurira irindazi na bombo. Cyangane rwose uceceke. Uri kugura mu biki waje ukaryama? Ibyo ni ibiki uri kuvuga? Oya papa, nuriye uri munsi y'igitanda. Gishisha, ugize ngo iki? Uzi igitanda? Niko yampaye. Niko sha. Uramara iki munsi y'igitanda hano? Reka nze nguhe isomo rero. Reka nze nkumbi. Oy.